Oleh dadinggu, ta kalada ate bata patabokana ni acara pemeringi ate ne channel YouTube ya kabe sumba panewe wejewa. To mendatarenge pone li na miurnda Yesu Kristo mainda kata sembayang kata dengi petulu pagata awali nyau matua. Sembayang. Makona tuke domo arosagamu omuri mapamalangi gue menawaram. Bawa ipong kelolongau umparaman ibeina nee tandana bamanawara mangga iya buata. Ala murima narapa kaloga awa ina barama ibeina nee kamarengina liina lugulimangu. Yakoma nyaumu amatua mono pandewiwi pande ate ga inanggu ne liimu parenge mayudikya kamakole kona puisi mon dakota. Bama pekakowe tilu tole kama. Renge kima tabayama wa ut mendesalap bokala peraima. Orongarna murima merba Yesu Kristo. Pendengi sembayang. Amin. Oleh dak dinggu li namiori parengen dan ne lodong tadai kewai wali buku renungan wasiat ne judulnya lunggu inawe padina kana ia lodo tutu tangguna nyori. Tadi kewai wali surata kira dan dimema surata kadua dan apa ama Musa tuba lo soda ata Israel kawuku tauda kabulu ia mata kabulu duada dukini mata kabulu pandopata. Na pakananunda ni beina nee tadi kewai wali mata kabulu lima lungguina ne li na miurinda. Ene lodo mendoina ba pawiliwu takana lodo pakapitu ngau wali pawili na nyado na lodo papa iri taguna yala. Oleh dadinggu wai wade ata nda okko pungkina banakako podudana. Apa kaina we? Orona baneia ambata ni uke toko kios ni iwi apa wili omanana pambanana nitiwi apa tanda nauta niti atoba kalambe nitiwi apanga a elewe pasenang dengana pakalada ate dengana. Oladinggu suratana Musa tu baloso da ata Israel kawuku tau da kabulu ia mata a kabulu doada duki mata kabulu pitu na tekiwe bapa iriwa na lodo pakapitu a tekiwe mbarada aroda ata Israel nga ika pa iriwa na lodo pakapitu lodo pedu lunggu paindana hito pitu lodo payana da miori ni ia minggu wa ipungupo ia lodo papadina kanda tanggu na miori na lodo pakapitu tapali ekapui tutu tanggu na miori mbali nawe ne enne lodo batapawilindi papawilinda. Oleh dadinggu ata ni beina nee na mange dalang takawi papawilina ina takawi balaka ida kai ko lakawa kii wa kai bana papawili da lu alang taka matu bana papawili patekina we netina li na miurinda ngai nangu ne tilutna pa mange dalang taka papawilinda ka enga kongge bata padinakan iya lodo tagu na miuri. Oleh dadinggu ida apitu lodo ni iya minggu mainda kata padina kana rapa kaloga bata kangutu dengawi na miurinda Yesu Kristo. Dan bula kawi na lodo tambaya, dan bula kai na lodo podu. Nda idomo kana papwili eka lodo podu, banduke lodo podu. Taka tapadina kawe memawe atenda papangedanda tutu tanggu na miurinda. Tanda nawe bata pamalangina ne manawarna mono bata paakage ne lolongau bayanan da hito atapia. Amin.
May kata sembayang. O alamurima panik na sorga dana, netina marengit bago liimu, barama iya ata, ga inagu kaenga kongge, bama pali eka, bama padina kana iya lotlo, lango kopo ka manget da pawilima, wallo di iya dutkia ban lot enenge, ga inagu na lotlo pakapitu, lotlo papa iri, kaenga kongge bama kangutu dengangu, bama kako pudana, tanda na baata karetenam, baata padiku apa waya. O alamurima netina marenge bagoe liimu. Nggak inanggu katulu mawaini nyaumu amatua, kama pakakoe tilu tole kama. O alamurima nanuange ne tilu tole kama mama pakakui wilima, bamambulai na lodo iri. O alamurima wa upi mandi doku jala paraima ia ata. Limanggo ama renge kima tabayam li ikadengam orongarna murima oromba Yesu karitu. Amin. Walading guduka kinane li na miori parengen dane lodo da bula kangge like we subscribe we mono pangindige para tungge bara ole dadi na wadeka oro ainana pakko lading kungar kuang dana bana mono tamarenga denga banggene ye kabe sumba bata talarangene li na miori da oromba Yesu karitu. Maringina